Myntri Rangbah ke Jylla Conrad ke Sangma la kedau ki rukom trikam jong ke sarkar banyele persya ke Jingeh ke bakhanglat. Ya karoi ke par jong ke Jylla ha ke Jingialan jong ke Finance Commission ke bakhatn rio shalong. Ula kupori ke Jingeh ke beladan lupa ha kaliang ke kuat ke kia bat ke puli putih. Kamta makabede ba ke jengkiu jong ke jingyap kilong kemi ke ba armet ke balam sya ke jingwan rae ke mother program na ke benta kilong kemi ke ba armet ke bedon ha pedeng ke jingma. Usang mau lai thuru ban na ka song pisa jong ka Finance Commission ka bakhat san bat na ki wei ki project ai jingerap ki banabar ka balong baro kumba khat ar hajar klur tingka la penlut ha ki jingtei bat ki kampen roy ulaong ba ka jinge trailang bat ki wei ki snat tray kam ki banabari kla yarap an kintiu ka roy ka par ka Jylla bat ukermen ba un yo ya ki jingkrshan ki bedon kam na ka Finance Commission ban pen urlong ya ka jingtmu ban kintiu ya ka roy ka par ka Jylla. In this journey, we were able to actually identify the core issues. I think that was the number one and the most important thing that we saw in the last 5 to 6 years.